Kokti Shali Shariko, 17 Gulagati constituency by Kobzak, Hirapur Bishini, Shanamur Wado, the Pramothani Bishintui, Koksapata, Klajaka, Apanda Tangi, Manzavika, 17 Gulagati constituency, Amsani, Emile, Burmana, Manuk de Burma. Barakognar Tinish Heknerka, Amsani, Jingzal, Romno Bere Naden Bagino, Potabu, 17 Gulagati constituency, Hirapur Bishi, Nishanamur Wado Tangswika. Tai overtakeno lukurungni jengjal lama tui nok huk nok karibo dal bidal jengjal ngoi tuine chiri nekha tai abon yagulo kongnar thini bote bashaka thansaka tongoi bubagrani logi remabai joto hamkrai shepsap maninan thangi tongo tiprasaro khaine bagino peringporo ingyabui buni kogno khunjo kanyabui thansani mariwono khabaksaka tongnan bagai kok sarka emile manapte burma Abangka Sotra Gulagati Assembly Khobjak Sini Hirapur BC or এক নম্বর ওয়ার্ড সিনতিনি কাইসা কক্সা পান্ডা খেলেকা আবনা সিনি 17 গুলাগাতি অ্যাসেম্বলি ও প্রত্যেক ওয়ার্ড প্রত্যেক বিসি ও বাহিকে চলি তং লুকরো বাহিকে কষ্টং তং তামনা বনি আবনা তে কক্সা লাইমানি কেন হাকেন সং দংলাই থালাই যতন ন Komong nara goje thanjaga tongai sini bumanga logena bagi tangai thanjaga tonghani kokma sangake sini thanjaga kringke sini fan ragya ke sini thanjana ekta fan ka aban sini krake sing khorang disanani tai bumanga no hakun omake logre ke krake thanja tongai sini dabino jeske mana sing tubnani aban sini nahamu Kabun loglingi sajeng pula sama hekeno amchayo tam osubida tong tei rongni orogo tai lama rongni abang tina sing kini koksa lemani amchayo lukurok tam nai omakana sing sam khalai nai jotoni mili oi sam khai agulani hino sing tini koksa pana khejam